Okay, insyaAllah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, doa favorit Nabi SAW pada bulan Ramadan di antaranya yang kita duk baca selepas solat sunat tarawih 4 rakaat dan juga 8 rakaat. Apa doa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma innaka 'afuwan karimun tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, doa ni di antaranya ketika mana Nabi SAW memberikan doa ini kepada satu orang isteri Nabi SAW, yakni isteri ketiga Rasulullah, yakni siapa dia? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa amalkan doa ini, mudah-mudahan amalan kita duduk dalam bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah dan diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.